largé les points, 6 points d'avance في l'équipe ديال داينين جانا ساكي الفحضة وقرا هنا في الكابيلي في الجيري Voilà. او لا ساكي باسكو سي ماتش تري امبورطون كي هناك هذا واحد سعيد سي ماتش دو 6 بوان باسكو Oui. الى الحرس امبرا الى الحرس امبرا صافي بليزيور جورني توجور 3 بوان 1 بوان 3 بوان Oui. ماكسيموم Oui. ساكي الحمد لله غراس لي سبورتور كي اون ديبلاسي ماسيفمون الطويله دو بيجايا قوان لي سوبور نعم ناك قوان لي سوبورتوري يرزان اردينا. نفسي هنا دمان سعيد بس البرتغال مالوريزمون يلعب في جو ناسيونال اتاسيون استواء دغني تيونا ديبلاسي باسكو سي جو سومان Oui. اون اوري دو يعني لو كان تملي تاكي فات سومان سامدي نا فوندردي سا سرا ميو بور افوار سبيكتاكل Absolument. Mais l'essentiel que tu mérites يعني selon SNN dans les bonnes conditions, c'est un qui est très important. Absolument. Entre les deux frères, deux clubs, la GSMB aussi ne mérite pas cette position. La GSMB qui a donné beaucoup pour le football algérien. Voilà, Daman Saïd, elle a été Oui. national 1, on a fait des bons résultats, puis la Coupe d'Algérie, le premier rôle, mais malheureusement, chez GSMB, c'était victime manque de moyens financiers. Chez GSMB, c'est que d'Amen Wala Daman Saïd, le Borj. Parmi les Ismaël Halat, Oui. c'est des divisions supérieures. Oui. Donc je pense qu'il il faut aider les grands clubs gagnés parce que même le cas d'Aman Saïd, ça sera catastrophique. Il y a beaucoup de clubs qui ont perdu le national 1 malheureusement des divisions inférieures. Il faut prendre en considération avec le club gagnant, le Coupe d'Aman Saïd, le monde, Oui. le GSMB, le Mob, le Borj, Oui. l'Azmo. Oui. Là quand il prend en considération M. Doual, يعني كيف الميريت كمان لعبت بحريش الجوال. Absolument. إنيد كان استبعد كشتيني خاصة ديستونس ديال كندا استبعد الأولمبيك بوخفو دا شو يجهد اسكو سي لا ديفونس اسكو سي لاتاك دا شو لي جواريت ولا داك فريمون فورسين لا دوز ايسي تربح هكا تربحت 15 لي ماتشي تربح سور 20 سي فريمون سي اون بيرفورمانس اكسبسيونيل. Aujourd'hui, كي demande Saïd, c'est que les chiffres qui donnent la réponse. Mais voilà, c'est bien تربح بوكبو, c'est la meilleure défense et la meilleure attaque. Oui. C'est bien خاطر جوج الشوط كونتر اس ام اس سيتي في سان باوا 2. Oui. C'est bien قبو 10 لي بيت كان اسمها la meilleure défense c'est que جوج ساعه 13 لي بيت. Absolument, absolument. Donc, gros, c'est une meilleure défense, c'est une meilleure attaque, je pense 48 buts. Absolument. Je pense que bien je veux que de Sénégal Kenaka, au sein avec un livre de la direction, je salue au passage Monsieur le Président Karim Taka, qui a donné tous les moyens nécessaires. Oui. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan technique, il a recruté les bons joueurs, c'est des jeunes qui ont envie de jouer. Oui. Il a recruté quelques joueurs qui ont l'expérience, comme Mibarakou, c'est un ancien joueur de MCA. C'est un ancien joueur de l'UMOP. Et puis un staff technique qui a expérimenté avec la GSK. Monsieur Karouf, avec le préparateur physique, Sifax. Donc, je l'ai vu que Daman Saïd, Dinik Djen, les résultats que le Sénégal avec une réflexion, un projet à long terme. Maintenant, Daman Saïd, le président, il a tracé un projet à long terme. Oui. Quel objectif inno? L'objectif initial, mais chez Kenan dans les divisions inférieures, il mérite quand même de National 2, pourquoi pas de National 2. Donc, Daman Saïd, c'est un travail, c'est un groupe idée. ان شاء الله يعني نكمل لك باسكو مش تصدق كمان باش نروحو ناري شويه il reste 10 matchs. Oui. Donc les joueurs il faut mettre les pieds sur terre مازال مشوار يظل Daman Saïd.
mais que je suis très confiant parce que la direction تروح سلاح يعني il y a un groupe de Marseille, il y a un groupe que ce soit sur le plan technique, sur le plan de la gestion aussi, c'est très important de Marseille. C'est qui يعني من كده la gestion de la Ligue أكبر أتصل même بليك الميريت تلعب la Ligue 1 parce que سكوك les moyens ici أو les moyens nécessaires de Marseille sur le plan financier c'est qui maintenant de Marseille ils ont la fédération خمنت donc les équipes qui sont دات oui pour dire de recruter donc on a pris كاع لو أكبر il a payé tous les joueurs de Marseille on n'a pas dit dette voilà c'est formidable donc de Marseille c'est une gestion professionnelle absolument c'est-à-dire les joueurs c'est-à-dire les salaires c'est le وقت il y a pas juste لقد كنخدم الطرافاي donc de Marseille donc les autres clubs ils vont prendre un exemple de la gestion parce que la gestion c'est très important ولا دي هنا ولا محمود دي هنا قبو شحال طونزا تراك خدمن تساوين دوال غفي دي ساعوانن لولمبيك بقبو اكاد ويد لي كوميرسون ويد يسعنا كتساوي على كل حال تعاون سي اون بون شوز على كل حال دونك بورفي كو سا دور دي اني فوالا دونك داشي تولا كويت كاين وياك شتيني bien sûr de Marseille parce que le président Imenis parce que tu as plus que salaire plus que la demande de moyens absolument donc là l'aide parce que alhamdoulilah c'est une zone industrielle avec la chômage il est férié donc يعني les grandes compagnies qui sponsorisent l'équipe oui donc دايرين جنبها هذا لقد تبدا نفوذ اكثر باسكو مارسيل تراقبوا يسدوا لها الزاد فهمت plus que tu avances dans Marseille plus qu'il va avoir beaucoup de sponsoring normalement récemment ils ont avec Civital d'Arène ils ont un contrat loi d'Akbou دايرين جنب هذا de Marseille avec les résultats les autres c'est-à-dire sponsoring زمان هذا كاين في السنه de Marseille خاطر les résultats qui parlent même dans l'équipe il est sérieux les résultats donc les sponsors de Slimane de Marseille et aussi là de Marseille خمن وقيله l'association de France qui commence à s'organiser pour c'est-à-dire grand club parce que تراقبوا de Marseille qui commence teamwork à travers la diaspora parce que pas si les réunions du Canada de l'Europe inchallah avec l'aide de tout le monde inchallah de Marseille ريتم الفرح ان شاء الله وان شاء الله لا جياس كانوا بدي باك لو ماتش كيدير 13 ان شاء الله تربح ان شاء الله الفرحه لا فانتي هذيك من الدوام سعيد اي با جوستمون ميدو درض لا جي اس كان ناس وين اول يدك محمود زاش تسوالي داك الشيني غاف اثنا هضر الموبيليس قريب هذا الدور ديك شمال لا جي اس كان تسطف لا جي اس كان دا شو تم زوال تم كيتسوالي التمثال تيسنات باسكو تورا apparemment d'ailleurs Mobilis d'Ansadar dirige la JSK avec un conseil d'administration bien sûr c'est une société à contrôler la société donc ده شو المير كونسي باش انا داوين ويداري يسلحون تربعة الله جي اسكاتور هذا شو الكونسي اسكا داوين اميوراني قديما نا داوين ودماون بيديس الفوتبول خاص ماشي تمورت دا شي السوالي داك الشيني ذي تمثل تاكيني Non, je suis là, il dirait de match. Je pense que même le Mobilis, c'est pas facile pour gérer un grand club de match de la GSK. Oui. Parce que le moment où c'est que bien, يوار مليح هذا الماتش. بس واحد قريح. Donc il suffit pas que le Mobilis c'est-à-dire des moyens parce que c'est que de match vraiment la position de la GSK. Et يوار مليح هذا الماتش. Il a la mobilisation de tout le monde.
absolument. Il a la mobilisation des supporters, surtout les supporters de Koulouk de Mathiaï, comme un seul homme, pour aider le grand club de guerre. Et j'annonce aussi les gens qui sont compétents de Mathiaï. Avec les anciens joueurs qui ont l'expérience. Oui. الوقت كان يزمان هذا يخدم ديك اللي كداو نتاعي. Mais c'est un peu délicat خيرا نولد داوين باش هذه غف قانون لا جي اس كا سي ان بو ديليكا. La chose la plus importante c'est sauver le club. Oui. اما كدير ماشي دابا نادي شحال د ماتشات سي با سير كي ان بروبليم دارجون مي سي كمان ولا لي زوتر زيكيب د ماتشات لي زوتر سا اوكان مويان. ايه moyen. On s'entraîne en grève, mais quand même, tu as des résultats. Absolument. C'est que والله كيفنك إجنا تنقولها تالي تدمع تساك. Oui. أم البياض مستعمل كيفني البياض لا اللي كيفني لا تصيق المقرة. المقرة. تالي بسكرة. Absolument. ميكو كذا ما تعد مفروض ثاني موين ميكو اكيد هناك كيا سيرت موبيليس لا توساد البطاريه بوب دوكسيجين يعني محمود يمسوالي ترفع تمشي الصوره راكويت اسكو تحس باللي تضاعف ترفع كيني ناض لي جواري ضعفن ناقص سي النيفو ناقص سي لونترينور ويخدم لنا الخدمه العاليه ناض امتي تسوالي ضينا غيد هذا نعيد واحد شحال كاس يا بروبليم دو خاطر لي جوار ايش لا جيستيون دو مان ساي يا با ان جروب وي ما فوالا لا ريوسيت لا جي اس كا لي زاني بريسيدونت امتي تسوالي تي ان جروب سوليد لا une direction à la hauteur تشيلي اجور افيك لي جوار absolument فما دو ماتاي إلا قد تيلي اجور افيك لي جوار ميم لي بتي ديتاي إلا قد لي faut vérifier l'équipe تيلي دو بري هاد شي تخص اسكو ils n'ont pas des problèmes financiers est-ce que sont bien moralement donc je pense qu'il n'y a pas de contact il y a un divorce total entre la direction et les joueurs et c'est que la clé de la réussite de Mathiaï c'est comment on va avoir c'est-à-dire la liaison entre la direction et les joueurs et le staff technique. Il y a le problème de Mathiaï. Donc pour avoir cette cohésion, il a dans l'immédiat il a donné les personnes qui ont d'expérience dans le management de Mathiaï. Les joueurs qui ont vécu les moments difficiles. Même les joueurs, par exemple, ils ont vécu les moments difficiles parce que la GSK, ça a été de Mathiaï. Absolument. Difficile. Mais là, les joueurs de Mathiaï, là, la direction, là, les supporters, donc c'est un travail collectif. Amène la direction, amène les supporters, amène les joueurs. Et c'est que malheureusement, dans Mathiaï, il n'y a pas, ou laisse la ligne, oui. Donc, de Mathiaï, même le brise de Mathiaï, mais tout ça, c'est pas une solution. Certes, elle va donner quelque chose de bouffe d'oxygène, mais le problème est là sur le plan technique. Comment on va redresser la situation? C'est que de Mathiaï, c'est très 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 difficile. Absolument. Surtout le match against Schlef, il faut une victoire. Il n'y a pas une victoire de Mathiaï. Absolument. Parce que من ولا بارادو 17 points نساعد على انفع البارادو ده في بدايه ماتش روتور نلعب بارادو دونك il faut les trois matchs gagnés il faut plan كي قام كده ماتش il faut gagner tous les matchs داك الشوار داك تيجي وجو وقت نهضر دو ماتش les matchs تيجي وجو il faut les gagner absolument c'est 8 matchs sur 8 et il faut négocier à l'extérieur match nul une victoire ان شاء الله خاطر جي اس كا دي ماتش ميريت با سيت سيتياسيون جي اس كا شكنا دا ماتش مي اللي قاعد داني عدان تو فو بونسي على فونير كومون سوفي لو كلوب دونك لا ناك تو دا ماتش الا قد كاين لي جون كي سون كومبيتون وي l'intérêt de la GSK, les supporters, la direction, لقد ادوك لك دمات pour sauver le club la GSK.
تنميرت محمود ميرسي ميد قضيتنا تنميرتي هذا قدم تعدت في غور نهزار غور ما هو يمكن الا شي طوح نسفو حويت كان ذا ساون نكونوا غادي بيضار تمدينت مي هي نسفو حويت ذا ساون ودي سدي بلاصين تسمى كارنتي كفوا تنميرتي ميرسي بوكو كاين ربي وتسلم معاك كويتا في القبائل الناضينا الجزائريين اتماتنا كويس دينا ذي كندا تنميرتي يا السلامة صح بليزير تنميرتي محمود دونك ديال كندا يدي ساول نسبقو دونك تبعت بيان سور تبعت لاجيسكا يحمل لاجيسكا يحمل اكو بيان سور سي نورمال فوالا دونك ايميد